kukia tucerero kidogo lakini omwanka twethire tiu kinyaniria mantu ran kurikitio wikira werani together twina Peter MUTUMA Kalembe ni mwerekeria JKF kana Jomo Kenyatta Foundation former MCA rwirororera na rukero rwetu turenda kutuya siasa cia Meru na kinyamantu igwiti na mbere tumi kwina siasa cia mirasi etete na mbere kwina kuthama kwa governor witantere cia UDA na nende kwina matheta kuma kiria siasa ndribirwe la Juma Ndioro akiwa baeta court kiumiki kuthitanga governor resign achoka kurombete na kiama kia UDA. So ini to siasa yetu kwenda kutha tukimureka rukiro rwari amona witina mbere county ya Meru ntikwenda teita harani abatukulu kura 40188 namba yetu SMS to live crimit namba yetu Facebook na YouTube edro kana ne batu na kethira kithoma ntumbiri cia kura tuwita nambere. Karibu sana mheshimiwa. Ibaga sana Edward na tuwira murungu ibaga ndo boto akanya na mutikiria turakira tukwambiria tucereri kidogo but murungu atutete tukauga yaraje mbere yetu. Sure. Now straight to the point. Njenda tuambirie na siasa cia mira. Mantu yethirite yakiariru bunene siasa ciekiro mira ene antu siasa iwekiro murimi mira na mubiashara no kaweta na mbere kuthinika. Kalembe nwethirite ukithiulunka Meru mzima na nwethirite ukona mantura wete na mbere. Is it that mira kerethiro campaign tu kerekiro siasa ene igeto imathina yonthe yokulugirwe murimi mira? Ibaga Edward no tuguni nyegitara campaign ya Ruto aromba kura kana ya Raila nao bangi bathiurunka ori kana bagwete omuntu kibunda kemira bari gurwengari na unindete yutati na nteto icho ndeba kuthia ndo chari PR endo ga bandu igembere kironda gitonga we gitare onte nakyo ni mira na nyabo antu ibatonyere box ine ekwitho gitare onte betikirire mira yawe ringa campaign antu ibakumenya ni urongo na nteto na antu bakaranthi betho bena structured we uraba komba kutethia mira yao betikiria mira ethirwa nandi is one of the two all politicians bonde umuntu wonde roke arenda gutonyithia mira nteto neche siasa kenda antu bari beje bubweka kintu kari kibatethagia mira na kintu kitake babu kibutethagia mira mwana siasa atega kona twa batongaja au no tukona nandi masses nanio so every time and then antu baigembe bakara bakiaira kwa nteto neche mira ngarite nkiuga na jara ndagugite ijo jakura nandi thaizi but still kinya thai teka kwi wori tayari kubatete nteto neche mira unless Pedro beta yari kwithirwa pena dialogue kukaranthi kwereanwa kuiganwa kwaria utinjire ngi umbo utethia nteto cia mira na Edward yankwire ndai kurite na mira ningi urawiji automatically mira ikeja kuingia kukaura ikwitha kwina hiccups hapa na pale no tucha kwa natural mwera kuketha kwina bulk of mira na whatever but yaja otegera ntetori kwendera ndene egembe mwankira thaiji still ko ya siasa baichi thite ndene ya mira genuinely mwananchi gakwenda utetheka but no ndutu unge na tukugerenjira chionde hapa na pale na nini bona araba katonyera no gikironda kiu pini o yu ya muigembe ena pini ya mira yawe kwinama mira yawe kwithwete na mbeca na ndika mwanya koneka kantu ba kai bara kintu kiambere ba chindro nyakurene bara mwankira thaiji batikona kwariria na even including the current governor Rori kundene ya Meru ona gutonya no ruarua iria araugita ngatukunia guchinche chukare angambi all those narratives chiara ku fetch water but na no ndo kaunto kaka miraga kwejero ponde ba piti ba chipin including even the mauka maore all of them mantu jaka vuti mutoka vuito ponde batonyero bona mwananchi no ntore na umiete au na no bakomba gutonyera nteto nje siasa we last atiba kumenya ndojo already na umiskete na umiete na kwendo ugutethwa ute muntu ijana arwa Edward ukaura mwekoro kugoro gotuku no akinyenjerera kararu iwochimani kana kararu arakararwa nande ijabau nande igembere yori mwankari kainya tetole chemira ko omundu wonde roke ja bene te nyamari nyake to atenje nini korone akabere inkwenda obutethia mira ene but whatever biga atethia ndene ya mira diba karenthi
Kiringo areo, CS Mithikari Nturi areo, Twerua kiareo, all of them, they sit down. The more bari advantage. Kwitho indi kura antu benu puindi abo kaleta a lot of problems na kwitho inyam mumi kuraja kana mujuro keja atonyere ndoa iu at the end of the day igembe ritete kantu tonye. So is it all about Mira kana ni who is who in Meru? No kwari yani A supremacy ntatu uchio the Mira is supremacy ya 2027. Ukaja kuga kuri na mpira antu begembe unless they be very careful na bome. The direction is purely politics. Na ndiko meyakitha miraka ya raira wake na mathigi barabarene. Hapana. Mathigi barabarene eu ni ere siasa. Then you chart the slogan cha mtu mwake. Whereas that to abatere kuwa Ruto, non to Ruto na abatere kwithirwa akiajibika teto ne chamira. Ito abatere kuwa Kiringo, non to Kiringo na abatere kwithwa ari ambassador wa Somalia. Ito abatere kuwa women rep. Yoro igwa kajuju agitetera the other time. Why sing one person? Why sing out one person? Why? You ask yourself that question. Well, as that they were very nyomora tactical, non to ringitegera creep chamber ibara uga bakauga patu non to kwaria to watamuntu. Tota kutetera mira purely. Nebo kinyake nine kwa siasa. You ask yourself so many questions. Nteto hizi you don't even kicking around the bush. China kawira mwangasa. China lichoro, China maoka maore, na China all other people who bakwenda kujukia supremacy ya ndene ya igembe. Teka kwe vingi, piko ruwero wala. Just kuteneshi, tietora mtu umwe, then anto mwone hagwetera, kana kuthiria mtu umwe, nekenda mwona, kuona raba kwa gwetera. So according to you, ni atongere fulani ba utumira advantage ya murimi ureka ridhai, sio kireke siasa. Correct. Murimi na inyeretwe, yes. Na kwenda akiewe, yes. Mbati anto bamwe bona already bationa araba komba kumida kanaba ka shine ya 2027 bomba gutonyera ntazo cha mirana ande na ino kwira anto begembe very careful thine mira ikwambia kagita mamo edwandi meka ere mithika gutonya kitine otomo mpira thine mira ere to mira mithika within 2 years. Now why kiure kira kinene? Why sometimes bamu revenge when a revenge chiao bange bena pin chankro chiao totira uga mithika ka bugi mono no kongwatha kana ke murungu no kuigwa na shortcomings chiawe whereas that kinyo engo na tegesa ku chiawe enduandi ando baraba muirigirete there are even some of them ya ibobo baraba kondain noe bakara nawe no kongwatha ibo inya ba mugarukite ni inya ba kuthia sometimes ando baraba ngo bakuja na CS mithika be kuraja mono na mithika. I'm telling you the truth. Yes, they are not even dining no batikurijania no antu babomba kuma bakariria antu babera problem weje temetheka problem weje ina siasa ndene problem weje ina bauba ankwere we are fighting cartel tutikumenya je kwat kana nara ni njomo airport lakini katero no hicho chichile teke wananchi ikwenda kunyangia mo tuline tutigere. I'm telling you ndene ntatore china katero ndene na katero engine kwenda kuja kukithatha kuinga katero engi so unless mwananchi akarende ithu kwandi wengwa amenya nao ntekwenda siasa mira ene ntekwenda kutonyera mantu neja mira I want to pursue na otumbo pursue mira ufaktete muntu mwake kairi ngochokerie otombo fakti muntu mwake na kairi muntu uyu na count 46 count 47 tikimera ke mwake akondiro wake wambe otenginyantu bakarande bakaithuganiria today mithikari turete kari ingeri kura kai ingogira isi if now tu male tugwe mwana wetu tikaireke mbere ona minister buganande no muthuku no kironda ke mwana gite nkoronjiro. I'm telling you, kinyega bagi kariate, kemone gete nkoronjiro. Mbati area na inya naomba kukinyara na nini? Ende etero na wendo, etero na koru bioria, etero na nyomora. Otuno turakinya. Nataka nkumutetera inya kalinga thimo watu ngethimo akwani. Ala? Yes. Nataka nkumutetera mbati one of us atongetwe. One of us. Igoni pendete iko. Kinya mtu wa karate. Hauga njamba itu ra kwiregetha. Nubuga etu ikura
ngena kwenjera onge malinya na let me tell you naru apa device ngavana Kawira Mwangaza the fire that she is lighting ndene yegembe naru mithika ya kuingwetine umuntu withinene Kawira Mwangaza ndo mithika akaromba kura na batige na tubichibichi bati abatere kwiromba mwathani na yitorete na mutana mwa mukembu asia akiuga itu murungu baba mithika na kare onau akeja kujombe kithariku bati kwaga ume niguigwa na kwaga kumenya ukambiria kuinjonge aria na wote kogeto nampire antu begembe na antu bamerwa kumboka rikandene ya mithika kengwa kaka nengro trendi yes biashara ni akanengerwa trendi yes utumba kwa dhurana bana untu akwire na ruto arareta nyomwera so mwanto wetu na plus tutumba kweta tugo chat slogan se kuga nengwe no kinyoka woni mbende na nujin tsaire kembe but they are wrong very wrong no to bo tumirwa ne anto bakai ruaruire rorene makwa maorete to tukethia Kawira mpomu ira ra tupokera afuta kumukethia ni uo kuigwa na ndimo ankira thaa ici no ntu muntu ore na kwenda kuidimu ankurie makwa maore na arembio MP waziri na minister assistant yes minister imbi atetherie mira araumire echo thirikari ne ya irare warua imbi atetherie mira aya turari na kina pau bange bonde thirikari ne imbi batetherie mira nireke gutumiro hi siasa no ndu siasa gutumiro ndene ya mira para bange na obe na bitterness na mithika ivete bakarende ba solve out manto jambio no ndore ibara ugire mbuni ugate umwe milioni jambe ta kwe milioni tha ndore kirie gembe na tigania atomi president ogo kuga nengwe othoma mbiche una tekuga nwe na gachio na keki na nebo choke bwambirie kuga ete na nwe nabio uingo thia twarie nwe kungeka yimo andikwa kaire wonu yo department ya agriculture ete korano imithika wenka na gachagua nino ndo wata gachagua is a collective responsibility na nikiro ndo was hapana ando begembe ambo advice mira nito siasa yes ibo kuthia wanzo bo ibo tetera kienu na kienu bo batere kunenkero mira itie maguri kenda na bomba guchoka skuru mweri wa 5 but na abwerekeni gutonyerwa ito thimboroge twende ne tutekonda kwaria tumira nagi mwana inchi akerwete achati slogans cha kwengomo wenu bure muinga niki bwa muinga ri agachinjo dithamende tenge obuka umaguda bugeta gutano kabuka thungu thabire twirero bwa kinya bira binge kou tutumba ku nani thine mira iretini waziri peke yake hapana thine mirereo na ibo karenthi woni nkuona ni solution we solution kuona mbere au but through maandamano ititethia fair enough now far from Mantemira bwana Kalembe yoro ndathikiritie Alhaji Mwendi akiaria aua governor Kawira Mwangaza na ara shiftire kuma governor Uthurwa independent etake amene kia UDA now kiumiki iba usiki wita court kuthitanga governor resign achoka ndebene kuromba kura tia governor na kiama kia UDA akiwa as we speak kuringana na sheria of which kuringana na sheria obati wita kia amene 6 months towards the election na thai ariwa Kawira na breachete sheria so is it Alhaji maybe na thiati bawe kana na ikundi kiu kaba kwenda kuthiata sheria muno kana ingava na Kawira pa kwenda kuingethini Alhaji ni monene wakwa ya kiri group ya New Dawn yes na entry official communication but based on what you have said batwe itureke gutonya ki theatrics kiri cinema kiri menemene Kawira Mwangaza irathithia tukaigwa twite ndeo Kawira na thithia sendema ciawe aroeta ki UDA aroeta ki UDM aroeta ki KANU bitika rura Kawira areka kuga ngau bitika rura Kawira areka ku enda na bangi ati tibika garura kinya tugetha kotini Kawira karau ari bando twagaitanira no ngugi bando mwari yo araia na teto ire araia itimuchenjia itigarura Kawira kwa Kawira ongi uratuizi Kawira ga akarame ake 5 twetere ndebene tumuchenjie mpare tikaruru no ntuki gikombe twaero imwatha ntukinyuire campaign no ntu batu twingo no tutu akithurire ko no ntu ria tugatege guru ture mwathani baba turekere itwathire makosa
ilo na ndi murungu atwebere gikombe ki kenda tona kugwirwa otherwise gwita 14 Edward kwa baraba kwa gwita 14 ibareke no ndaro ugo karungama ugo unini mwene Weru TV law is about the fact na evidence no ndunugire inogeta kwita kuga na ugire no mwanke tho kawera ketha kuno aracha inire ke UDA you evidence na fact icho bomba gwita achio mbio 14 furthermore kaba kaka wira maire ntienge eta abaringe 10-0 otebyo kawira atikana na ugita kwa andika ntu na ara uregembe na ugita kwa andika ntu na ara nyoma bagweta na impeachment augiro otinao yari tu anda bagwira ya making Meru happy na in fact ka meka ntu happy. Are you saying governor Kinya UDA ote ara tonya oteo ino tendema na da umo kama tatro mambaji mbuga bire botere kwareria imbeche cia tumikire akigwo kama tanto mbachiri ithanthatu cieta na ara gwita kuina kaende kabati pata kau ketha ko imbeche cia Meru cia tumikire au ou no wethero nande ko imbeche cia misusirwe ende kaura mwangaza kuina ndombo ciawe na kuthithia sendema ciawe utino bombo mwikia no ndote fact no ngaki toke gutho ku untu bwathithiru aria bakuthiria acha ino wo ngutonya lakini wingi sende moja kawira ora chetha sende ma no tino mwikie Edward ketha ugo ntakugwata na laptop ye teu yes ndira menya ndimora na ngane una nini mbono imbegerin kobia kana nkobia ile ni pindire inyago ningeta na ndire ngeta kanitse nanka o gitamba gya kanitse eu kando kanitse eu na rojo ngeta kanitse kwa kathoreki. No, let me ask you this. So, as much as tukua governor hivi pindire huku governor hivi pindire kubwithia, why now kuna a lot of things is around it Meru. One, report ya auditor general. Number two, kuna mantu ya sniper. Kuna mantu mengi mno ya Meru thai na chairperson wa UDA kiaria urani governor wa Sicily Parire. Awire bakaria governor Meru at whatever cost. So why do you feel the right time when governor kubwithe vipindire? No tubatu governor wetu na open mwari mwari na de Meru ite benefita antu ba Meru. Ukaja kutaka industrial park in one of the mutarongino minister urari wa trade no gwaka industrial park. Ukaja kutaka mbeje cia MTF ageni bondi babembio baria ukaja kutaka insurance cia ritingu bonthe na mwana omwe omundura we top no ina insurance ukaja kutaka antu bo bondi biachare bari ndene ambio Meru then kawira noe antu bakuthoma weakness yewe penda kuija na ndika wire bakumenya aje indene bari we mukiene jo atari no bo kundira bari otebi Meru to kuona buru au na ndindo bionde nariko na una ndi baronere ara bakarira ndene ya Meru na bamenya kawire na weakness ya governance bakumenya kawire weakness ya governance batonyera kawire no achierewa ona mwangetha ikenda safeguard power we no mwanka ntu babeja kwina we bombe omukaria. That is why President Ruto urango serve oni and a lot of problem na interest na ndene ya Meru na agute Meru for granted urambo mbakuga no ndo ukeya kutho mba kuthikira jumbe bonde ukeya kwithwa minister ukukana muntu kwa keja arumwe mbere na chukari na ambi na nini no rege kwaria thine ria nene iri ndene ya Meru tente to uchonde okuona na nini ni governance etebugi na antu ba bonde ne biashara ndene ya Meru na bakaritie muntu monde ndene ya Meru kenda bomba kurea into bya Meru. So in short there's so much interest. Now SG Cleophas Malala arawira atongeire bonde ba Meru especially barabara ya aligned kire UDA bwinthe buthamire campaign ya mama bumuteithie kuruta ngui nande eu ni evidence kukeja gwito u mwendia now they can go to court because you cannot force nankwire Edward governor kuthama kuma independent maya kwibyo kwibaruga bwandika na tawata in political parties ugo independent mea ke wetano ori independent witikana orege kawira tumba kwa UDA
ni independent era tu marriage yani era re ikamu stay yes ni mpango wa kandu ala okay kawera mwangira thaike UDA ni mpango wa kandu kamu stay but legally nugugwa kana uga kwina wa botonyana na nyomora even naru kawera aka default akauga I don't want to hear man to ya UDA otinya UDA te muthithia according to the Sharia katiba ya kiama otiwithithia kawera but because of interest of gwitanira ngugi biashara kuria Meru na nini eu nio ibo ntugo wowe yo UDA so ibrero buthamire campaign kawira wo kathama ndame ata na nyago ni nyantri organize kawira ari ankamuri organize ngavana Meru endi ntemuri organize ari member na twire na mbewe kethera buruka wera buruburu na tonyete ke UDA na uge membership number buru kendo ya wote ke mndu nurongo endwandi na uge membership number nongwata je kwa ingirano 87 nongwata na ugegwe nongwata ke UDA keda one rojo keda ngavana Meru na uge o waki number 2 kutonya kia mene no mwanga notice registrar political parties umwandikire from there no mwanga ume na aria weja utonye kia mene ke kuri organize uchaine no re muntu urora atethekere ndene ya ipindire bibionde ikiama kironere mbecha nambi no ndukawena raki mathire amathira kendete kia mene kendombo kavwa nteto ni uchonde wo uga anga chipi chembecha ichiurite aja anga nteto chia MTF nteto chia ndagwa chibitari nteto ile ingeo magodhogodho ni uchonde kendomba kwa kuthambwa no do even the president knows very well kawira and so many shortcomings na muromo jo awe ngwa president ya ugatiri itukumenya kawira teka kumba but to amutetheria na no because they want to fight a woman na bate kwenda ku fight governor mbere onyomwera bako watu abo nkekeria kari ou athire me yake gwe last that Meru ikasafa for 5 years Kathuri Murungi arawire na ukaribisha gavana kiri are kana tukarinya to chaba Kathuri no let me utumba ko dismiss ko na jire kari arawire na ukaribisha gavana with assigned UDA but aibange 2027 kugetha guna ntu baingi muno bakuromba itebia gavana so it will not be a direct ticket after kawira ikuwa we no kedre candidates wa UDA mwaka 2027 bearing in mind political parties it last ire omba maybe kura mwaka yo 2022 tichika namba 2027 maybe they might even not kutomba kuthenya guna UDA mwaka 2027 very true nonto okaja gutaka ndene ya assembly yetu ri tena PNU tena chap twina KANU twina other parties all of them urankwa ndigunya ketha twina KANU ndendo kwira atiri Meru people they don't vote on lines of party nongwata na twiginya 2027 biama bibingi ndakwira eji just come we stay bombe gukarakarua meyene jakwa nongwata lakini utina okawira aratonya kiamene na otherwise antu baba kakawira mailinji ekwambire gufight another ndate mbatu itina ariri no ndo ni wabachetheira akiri andu bonde bakagwata nteto chenyo mwera na let me tell you Edward ndeto chondo kuona kawira gutonya kiamen ndeto chingi kuona same kawira bagufuel ndoa ndene egembe kenda mithika aurwa ndeto ingi kuona angati MTF angamigothokothania yonde kuona ikenda kikuke sniper andu banda ivatwa attention yao ndo kuona egembe thai wa banda ivati bate kurikana mwana wao ari au maua Methodist na akurirwe metho na akurirwe maguru na akurirwe kila kitu ndauga maguru no kwerwa bila nkugira na nchiori no kungwatha na amami au endira kini boka inithwa rwimbo rungi walasa rwimbo ruru no rusuvwe through inkuigwa yeka ndo mira kana stakeholders ba mira TCS if I'm not wrong baba tere kuja bagachokia ntumwa neka thinga to pole so otegera nteto icho nthe iche kuraniria mbecha icho rite 750 million 400 and something this bitare na o mathokothoni yu jonthe ikenda na nde tumaka UDA twana na nde mundu akoja re biuria bire gaguchokwa aitia kanena ename kana akuame
Bioria tokoria mbeze cia Meru no mwanga turu na cietere tukenda kumenya bubwega ri mbeze icionthe kitha ubongo ba mukaribisha kitha ibo banenkerwe back to Kathuri Murungi mugua. What are you saying? MP bonde ba Meru sipokuwa Ampuru bonde ni agwa mbugwa no uratha ina ndo gochiomeri kile no ngwata lakini wabange bonde ni agwa ote mundorongama a the resistance kana oria bioria kena ngoria kawera ko ninga ipindirie bia ona tekere wa mararari no waria auga ntato ntewe kari kana ya Meru mwerekeo. That is why nkuga atiri you Mutembei Bakalembe katumenye batu we are enough kurungama na tutethie Meru tureke kweja kulisa eko bara batwire no ndure ire achenche muito ritagarukera ya turo jare marayo ngwatoro ngukwira ututumba kugatire no ndo baba urabakirite Ruto my friend inkuigwe nyankoro kwa eringa at the end of the day no one bakathuri bachokete nyume mama akiuga ngabana ni mama no ndo Ruto abera babu mongetha iba mwebe na fairo injiro bamwebe na fairo injiro circumstances zikawa force bachoke nyuma yao engabana Meru iba basafa Ameru iba bagasafa no mheshimiwa kankorie mwana wakora bwega kanchume ikaringa gintu iuma ikuriro laire mbera no riko kuwa nguru na no kuwa marara wengo ari twari na blessings the president na deputy president balingira bamwe bari kwera hapana ari to goria ni orongo iwana bure there is no leadership in Meru. So are you confirming government project ya president? Yes. Inekira ndo akoja nyomba nanto bonde bagera mekia ategate bageto karakone ne ara no te mundo kwaria. All of them they are cowards. Then when they Meru boy fight a losing battle. Oya goni nande ni fight a winning. Winning mto wati president wa fight winning. Akone woni kwatina. Ono kome awonde director Jomo Kenyatta Foundation inquiry on kwaria. Okay akodo amomero aga safa. Iwete amutejo wao. Wewe kudho egembe mira ete ona mbecha ibete amutejo wa director Jomo Kenyatta. Yes, that's how I am. You don't fear? I don't fear. Why? Woni momero no ntethetie mndoro ire ambita makirogiro ne ngenja chururu ambita na ara ngeringa mabuti ndao nkari no mbatere gufia imundoro mpete gite kana imundoro woni onditere ntakene joro tetiro makitha. Yes, anto ajumbe ba Meru ne agwa Kathuri Murungi imogwa number 1 ukona ke ari ara na tokobia. Yes, imogwa Kalembe. Let me ask you. Yes, bro, Kathuri arari muchore oku imochore kwamba ti when I see them losing focus otomochore ko ndo lose focus nyekere itu ndamwira. Yes, tere muno nete nyekere itu akiwa wanga Kalembe okunthomera muno wenga bana ruire rwarera hanga gogo gitiaro woni ndare na tumbukie rinyene na inkomwira. That's how we need akina other bankuraro itokonda kuiwa bakainga bangira bakaremera wa Mutembei bakiaregende ne Meru babonde we pack to kiremboxine puto tenara Meru ono tongeria bunge bobweru. So Meru ne kwenda Meru denere Meru ete kwenda somebody who will treat symptoms irenda asanjon like Mutembei and Kalembe who will treat the real problem. Yes, barabe kuda hizi ni agua batenda kuria ngava baturi ko president kioria batenda konda kuria onge lakini bonde at the end of the day Kathuri na kalitikitike okay can deputy speaker no kira kurusi dhani na mireu yonde ire ndene gitene keu ko wi president ageta against kewe baba nge bonde kailemia no kira kuja kurungamirwa mweru kajuju na bau bange no karia against the president MP bonde bari na barona jeka ntato yeta ora chirare yarange to uga yundie kasi ni kasi rai to no uyo tu PNU munya kana mundonge ka Kalembe no ndo Meru etete to ora thugana ino batere gwita na Meru bethugania rai ento batethori okejo mpira mireke ya kudho etabu egembe kore muntu kaiwa yundie hakuna I swear with the living God mireke ya kudho ete kuthithia bu bagande ne egembe ote muntu kaiwa yundie okejo kainau anto bagutegete ametho ende anto bakuthithia onge ende bare bira barete inonto ote binge bakwiringa ke barabio ushuru bura bakorektete ibungani mwange wakuja kugura anto na umaturene na tutukare ambecha ndakwira bo bwa Mutembei ntaka una metho Ameru bakorura babonde baanenja iba Kalembe na ndebejete
tene Meru no tongeria butibwo gwa na butibwo kuinaina nyuma ya mbata twetete mbere. Now, mbere ta kure kiure kingi mwe kwina mtu wetu Jackson. No kona gichokia bwaga. Kora ere mpuru. Jackson Muthuri, I don't understand what makes them believe a UDA party will be more stronger by these dramatic women joining in. We support UDA without the two former governors. Whether she joins or none of her business. She must leave the office. She is unable to deliver on the mandate of a governor, so incompetent. Now, wano kuwa Mheshimiwa Kalembe Meru inatongeri batibui 2027 ko bangete kurunga maitikiko utekio no kayumerere bwagi bingi byondo karunga utekio ntombo tangaza ni otai mwa Meru no utekio ntombo gutangaza kuringana na Meru abathina kuringana ukeja gutegera muntu wothe ora wina track record kwetho erungamana na Meru igoni kinyande assembly milioni yen karega karungama kauga BBI no tuna muraga no ngwata ije ketha antu ba uma antu ba fighter ira uma batenda kwa no ngwata bubaga bau bange bonde BBI nyaye yongo ekurukite wakawera takagwira yes naraye gwanga bana Kenya Meru bongwa bata kuthoya na ritho rethaga bateka bakona tongeria abo makurungamana nabo na barabo makurungama meanyene kwina mbecha kana gutina cio ko that means ukona we surprise ona ndene 2027 antu babo ndeno antu bokira ku lose including the governor ora ayi uretire no rego ayi akiuga ka support UDA so ato support UDA no to babonge yes kinywe ni interest igo kira kuinywa bonde bagachoka. So let me ask you, Mheshimiwa, is it the right time muntu akiomba kurungama apinga kawera as we speak nonga Kalembe kana munya odonge? No, wait, au at least ukweta munya. Why do you feel munya no ombe kurungama against kawera amusinda? Nantore dinama noteka mtu na musimamo na mtu tiombo katwa ando batombo katwa na ndo ba musimamo ni antu bangi no to even narua no kona antu bakirikereti bakoria nigi tutaringa ira people even are regretting nigi tutaringa ira well as that no kome abo baga munya na arunga mi musimamo na akauga ojo otigo tukingira genda antu bena musimamo ndo ena musimamo omba kurunga mawenka ende arunga mi no to interest ya bio 190. Are you campaigning for munya indirectly? No, I'm not campaigning no tunya no mpinge munya wanta kwera kana ningoro kukwata mistari yako kana mistari yako tu umegwata na I'm not making any joke. Yeah. Mutembei kabo gokira bokwa enough bogukura bogwitho abwina utongerie ni for long iyo bogomba ku manage gipindi kina gigeta boya kana to baba inge runga meni botethie Meru runga meni borombe itendene Meru no ntubaraba nenkerite kinyaba kalisa iko kaire utebio bukano nchenga idia mutu no ndugechungi gitachenchwa so urambomba kuga Meru bethi nene na ibareke gutonya fixing 2027 no ndungavana campaign 2027 otegera bau bange bengiro benja bagutonyera manto amira nyabo be problem ne na manto amira siasa ne kando urambomba kuga kando mbe kaira nto ba igembe mbwendete na mbute taira no nto uni bugatuma ntibe ndege kwerewa urabu kwenda nteto tiuche siasa kando tugwate tutomba kugwata kana na turakugwata kingina niyo ndo tukuria president uchamira na tuitho tuthuki muno Edward no na aru omba kuga katero tiete my brother within a few minutes ikavanish the president surely tutwarie ni uma kila kwaria ma nteto icho ndo kuona teka china siasa cha kunyangiria mithika na kwebo na pain nawe na kwebo ne mwera nango kwena nango hapa na aru nani nkaringira mithika atembe tikathimu we don't dine together na mithika antu bara mu surroundete bareta achore bawe ibo bongwa bamuraga bara kuruma na kuga ora mbe roma muntu kigira ekiuga na no bobo fuel ndo ayuche now but those people like Akinendu and others who can stand na bakeresa antu bara uma bungwa they are very far
from the current story. Now let's come to this mbere tuthire mo bango no toba time Meru thai kuritira ngui gavana yu mwaka ywele I want you to rate Meru in terms of absorption ni ambete che Meru how do you see Meru enu faikite kumani no tongere bura bura thai mbete kiria ndithi amendment yes Meru ekuritirwa ngugi miaka ere ingavana kawira mwangaza kandi the amendment ndite gichunje keu na mbuge Meru ekuringirwa kerere mono miaka ere na yeyu ambete nyingo mono sawa na 50 million nechoka idwa 400 and something million tesibitari chendawa nechoka edho ina a lot of mathodhanio ndene enyomwera twa compare ante tu choigere otibio Meru ethithiretwe to compare na bau so tutumba correct munya kiraito na kawira bau ni umone eguru nanthi kawira she has done nothing is only preparation no wicho iragia korea akino iro muguru akiuga no wicho iragia korea imatu atiura no ngwata ake ombe kura babange bonde ombe kura ketha muntu atumba kureta even assembly amwe bomba kwaria ugoka ya kuthwa muntu na ringiri kura na utikumba kukarathi nawe boka na isinda manto ya Meru ketha nteto nithukire kuma ara ikuma na ugo uge kwengo yokurita nothing no ndoke ya gutegera mbesi cha locust icha tireta mburi na whatever nini no chia kikawira thiurunka nacio kinya MTF utikuona MTF iriku ita thai wone njira ire akurirwe cionde uri ikari ita njira kuma tutwa wita mwankara kasarani wita mwamara au sabato kwe karabati ndakite au mbera ogwe karabati ore ne twekere ne kwenda mumero jonge kawira atilimo gukari ukambuthanga gekero au atagara muguru eta mbere dereta ari maga kangi ka andri mitazi atiga muguru gategate njira ure ere tonjira kana na ate ando bakeja bakauma ngathu kathungu mutaro na mbere wamba kwa structures de una ndejira okamithithie bugi eta one kana onenkere weru toka murike na arua ukona nteto theke ume ko utumba kureti kiuria gyaku utumba kureti ngavana munya utumba kureti ngavana kiraito na ukompea na kawira mwangaza the worst governor we have in the Meru utibia kurita nte muthuire imami okwa kana no weta mpagira thoni akauga Kalembe akondombira ntumba kubira mami uri mami okonyo kompea mwana wana uni ndi umunini kigwe mbuga gundi fourth born na itubatere kuthwa tu respectana na ria tukwani na nteto ria tukwari nyakire siasa utiagaira mwana Anthony na mwana no atagaira ni Anthony so uri imami as per the Biblia na imwete shima edi imami utukumba county. But last question. Yes. Mugomo yosibitari migomo yosibwa madaktari ngwitikia thayu titukuma the 4th week clinical officers joinire inkuona county zingi bakwari inkuona muthomi njuki bakwari ndone basakadi bakwaria but Meru everything is silent yaka everything is okay. What would you say? Kwina thina kaire anchokere deo kona muthomi njuki aria kwina somewhere problem na national government. Yeah, true. Na no kurira ume no athikirwo mbere urokiri ndendo kwira ati na atatu tina thina mutembe number 1 ndawa ni kura mbecha iwireta na inkwire na ari igwita no ngwata wojo wengo umanage ta county na kumea bubwega ndiro ire guchethwa ariku tiria industrial park kithaka kiria wona nya tutonyetere rendione ngavana akiuga kwi maratacia anga akona Kalembe achainete na woni ndombete kithaka 100 acres nugent story u ndeme ina akira umiro wa sandeni ba thiurunke perimeter wall 100 acres ya gunda rombete nataka ndingenda kukiria ndaga ukiria but no ndinko me future yana bakwa bajojo bakona rawo kana ntithaka ibiathirire ate kwaria perimeter wall almost 500 million ikurira ariko ikurira au sawa andu bagukua mogandisi no ibaku inyoke ndo andoke the gwens security teku ote aragia nikino ndo muthomi njoke akwaria nikino ndo wonge akwaria niki no ndo ndabaga cry no ndo siasa ikuwa ui bakathikirwa but ndene Meru insecurity governor wetu atearia mbeje cia industrial park atearia mbeje cia sibitare atearia mbeje cia nini cia MTF atearia anto ba accident auge afristi bonde kakonda bakua manto sniper kwe
au gatre ito ni ntato cha muntu untemenya na ate umugwetarieto ate kondo umugwetarieto uga ntato cha mwana weto sniper ito ni goni ntegetate ntemenya ngeote conscious itera ka gwete nya sniper no ndore mwana ndire ya kwari orongo rumero ko gwata na karakara na no ndra ko menya gechunche ke no ntu bishop ate kwanda ko gweta sniper ro ja ko gwata na karakara niwe kuwo so mundo is very clever very cunning very mundo dangerous kwithirwa governor Meru na kwithirwa iwa ba gufuel mem ndoa iria tha itonyithitwo ndene ya mira negembe bara akwerewa bagatiwa kairi mataene bakauga mbu mithikendere na nguge wa miaka 5 president amwe kairi miaka 5 auruke bobwaga ete pole pole mpare te karuru na werege nya kuromba giti kiu tone na ndire mirege gutetheka. Fair enough. Tuguthira time chetu parting shot. Ibwaga sana Mumeru imbwendete mono na ete nibutegera antu ja ba mbijewe Julius mbijewe ete ibutegera antu ja ba Kalembe ete ibutegera antu ja ba Murega ete ibutegera antu bara barunga mu stade ne jombe ya ba Endwandi antu ja ba Ndula antu ja Wero TV bara ba kubutetera bara barunga muche mwanyene bara batumba nya kwe wakagweka na bomba kuthithonge bejenya kumurika mburi ikejanwa bumrunga minantu bau nontu Meru yenu iwero TV Meru yenu irendi Wero Meru yenu nendwandi Meru yenu indura Meru yenu ikalembe nekenda Meru tumba kwithwa tuno thio bonge bobweru bumba kwithwa Meru yetu etikinyanga we gitare onde na UNDA uto chiari arendi UNDA ngavana kawera neje UNDA na konja na UNDA ewe bunga akiketha komba kugwatanira abange ari UNDA agwatanira abange UNDA ketha no mendisene mbaye pora Meru yombe gweta bwega todo tutina irundu bibinge ndoa inyinge Meru yombe gweta bwega na ndi mutojo agwa jore jwe nomo aengavana ambire guturetera maendeleo mashinani na jau ja makaimbo endete nteriga kujaja tumba kwarania babwe kanda ugatu just murumika sakramenti kauka umiriria kidogo nekenda tumba kuendelea na Murungu ombo tutongeria bwega twe wegene bwagwe na imbire torungama twateka njoka ethurutia Murungu agatuigirwo kiao na akomba gutwebire gikombe giki lakini atongeria bothe ba Meru ni agwa batumba kwaria nikenda tumba ko tuno tongeria bwo bweru bwendwandi arakarunga Makalembe arakagunga mandu arakarunga na bau agikari ba karimi account arakarunga inya wimerepu tumbe kuendelea bwega nonto twina pen Meru etumairwa buthuku ibwaga ngai na bwendete na nonto bwendeta burota bwekinya muthwa bau akothitara no ngabo thitarwe imukenke ya na bau gabo kugwa no ngabo wire tosti nyo tumba kwa bwega. Thank you very much Mungu abudhalime. Asante sana bwana Kalembe ndio yale mtumeria. Asante sana kile barapo ndimo kwa mbango neyo ni tuka Jumatatu ibo twambiriria Monday kariu I believe nikiumia kia kwira na uma Gire na uma. Tugetha tukumaithe mantu moya mwanyoro etera mbere kiri nteto cietu cia thaa mwanja 7:30 9:30 kiri mitandao yetu itana mbere kututhia ata for actual reports kiri nteto ira cionthe ikumbira ndeni ya Kenya ome ya Meru na kinya ndeni ya county ya Meru. Ethero na kiumia kia betwa mutembea Advance.